kodwa njengamanje ngifuna ukunitshela angenzona amancondo njengoba ngidonsa iBhayibheli ngidala yabo akusewona umdlalo manje sekuyafiwa sizwana so bafowethu ngizama ukuthi ke indaba nje kuthiwa khona ungcweko khona akukho ngifuna ukuthi sitha samasiqhamuka lapha ya isidudula kwazi ukuthi umuntu obezongibamba inkunzi nje noma esigcwele nje ebesidako utshwala sidla ugoloko singibhayizela hayi ngoba siyimbali anginayo imbali ngiyeza bafowethu anginayo imbali futhi angizonda imuntu imicimbi yonke khona la khona ophikiniki khona umpucuzeko khona umbuso wamaciko no khona umbuso wani umbuso wani wamasiko bafowethu yonke lo mcimbi leyo nihambe nawo nisupporte njengoba nisupporte mina sizwana noma ngoba ngiyona ingcenye yayo angiyile futhi ingcenye yayo futhi anginendaba yokuba ingcenye yayo kodwa lo aniyi ufuna ba niyama kukhona bani uma ngiphinde ngibize ngaphesheya ngizomlinda mawubuya ngoDisemba mawubuya ngoGudi ngonyaka ozayo mangihamba njengoba ngisabuya-ke ngempela ke manje ni futhi abanawo ama-passport laba hayi mfowethu bafowethu cha bafowethu no ngifuna ukukhipha umqondo wokutalapha ngoba amasoda lapha sithi siyatalapha ngizobuye ngitalaphe ngesikhathi sakhona ngelinye ilanga namhlanje umtalapho uzonenza ukuthi ningabizi iqiniso ngitshela lona ngithe mina iBhayibheli lithi isitha sakho siphe ukudla masilandela isitha sakho siphuzisa amanzi masokudla ngalokho wenza kwakho yokufumba amalahle phezu kwekhanda lesitha akekho umuntu ozomgxeka la nomcimbi ozogxeka nomuntu engizothi wrong bafowethu asijabuleni kwemnandi ngiyayibongela kakhulu kimi sabonga kakhulu kwemkhakheni konke amanqane amadoda awubhala manje siyakhala manje